pokreta. Od objektivnosti je da se kažu sve pozitivne stvari kada govorimo o nekom ili čovjeku ili džematu, sve što je pozitivno da se spominje što je pozitivno. Što je za kritikovati, kritikovali oni koji su kompetentni da kritikuju, da se to spomine, jel? I da čovjek treba biti objektivan. Sve što je pozitivno prihvati od nekog što je negativno, upozoriti na to da čovjek ne upadne u to, upozoriti, popraviti i tako dalje. To je znači to je neki vid znači objektivno realnog naučnog pristupa kada hoćemo biti, pogotovo mi muslimani trebamo biti objektivni jedni prema drugima, trebamo biti realni, trebamo jedni drugi razumijevati, a ne ići u krajnost i isključivanje, ono što kaže kod nas, ma prekriži ga, kad mu se neko ne sviđa ga prekriži, ili ovog treba prekriži ga. Nema tu križanja, znači svaki čovjek znači, ima kod njeg pozitivnih stvari, ima negativnih stvari, znači, a mi smo jedan umet, moramo se savjetovati, moramo jedni drugima pomagati da idemo na hajru, da ne bi skretali.